Inkosi Jesu Kristu inkosi. inkosi Jesu Kristu ngiyabingelela bandleni ngibingelela obaba ufundisa utshali omama bonke labantwana nokuhlukana kwabo uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu bazalwane mina yena ngithi uNkulunkulu uyazi ngadalwa nguwe uNkulunkulu ngokubana ukhuluma first nyakagasa uJesu Kristu inkosi bazalwane ngizothanda ukubonga into eyayenzakala last year ngoba inkonzo engangene kuyona abavuma ukuthi umuntu ezofakaza kusho ukuthi into lena bileke ingidla ngaphakathi ngoba uNkulunkulu wangenzela into enkulu kakhulu mina moni ngiyisoni inkosi kakhulu abangaziyo ukukhuluma nguFrancis Gama isibongo ungwenya uNkulunkulu wangenzela isimanga bazalwane ngokungithanda kwakhe ngiyisoni mina moni bazalwane wangena umuntu ejaradini lo muntu ngathi bangena bebathathu mvela lapha enkonzweni leyo kusho ukuthi bezobamba inkunzi hlala nje ejaradini so bafika lapho bafika badubula umuntu bekaphande kulobhudo olesani nakhe lapha ejaradini afika badubula umuntu kule jarade ekhaya phakathi manje kusho ukuthi besingavalanga idoor leni mayisibhamu sikhala lapha phandle mina mhlawumbe izitsha ziyawa la ekhishini so lo mfana sedubula umuntu sefile lapha phandle macede uyangena endlini ngihleli mina phezulu kombhede ngilengane lezi ezincane kusho ukuthi ubhuti wangene ebambe igani kanje afika athi sisi ngifuna ifoni any mistake ngiyakudubula bazalwane ngaphuma ngingazi ukuthi ngiyapi ifoni athi ngishiye phezulu kwashini machine sitting room mangifika lapha sitting room kusho ukuthi bazalwane ubhuti ayibona ifoni ethi nayi ifoni ngathi ifoni yami wathi ngizokudubula kathi ngiyaxolisa kathi lapho ke uSathane usefikile ke manje wathi ngisho ngikhuleke mina ngishaya Jesu Kristu inkosi bazalwane ngisilo athi ngeke lo mfana umbona umncane kanjani unofana omncane lona mawungameqala umbambe kanje kusho ukuthi uzomnqoba bazalwane Sathane sefikile kusho ukuthi ubhuti wathatha ifoni yangiphela endlini then uthe ubhuti mayiphuma ngangalapha siphuma umnyango kathi baba usekamele lebedroom enye esihlala kiyo ngale babonga kwami sengimemeza baba baba kusho ukuthi nami nangu lo bhuti bengene ethukana enhlamba sebuya manje usuzondubula ngangena ekitchen ngavala kanje lento lena manje yangiphusha ukuthi ayikhona uvale kanjani phuma wena babonga kwami sephuma mayephuma la sephuma yenza kanje ngoba ubhuti uphithisa igani uzodubula mina into ithi the lo mfana omncane meqele ngahamba ngamba kwakhe ngiza ngamba manje sengifuna ukuyemeqele ubhuti wangisikiza futhi ngesibhamu so bazalwane ngizombonga uNkulunkulu ukuthi kungakusiyo wena uNkulunkulu kungase uNkulunkulu kusho ukuthi ngangafa bazalwane ngaye ngithi uNkulunkulu ngizokufakazela bazalwane ngase ngiyaxosa into sesikhathi kuleyo nkonzo ungavona ukuthi ngifakaze khona ngakhipha imali inkalakathi ukuthi inkosi umkhulu umuhle ngizobonga ukuzongisiza ungivikele ngingakalahli ngoba bengisangoma ngakashisa ukungoma ngalahli namhlanje ngangikhala ngikuphi esihogweni uJesu Kristu inkosi ngiyabonga